Uprkos životnim poteškoćama i hendikepu koji su imali, na primjer slikar Francisco Goya ili kompozitor Ludwig van Beethoven, svjetskoj umjetnosti podarili su najbolje. Da hendikep ne mora nužno biti prepreka u iskazivanju sposobnosti koje neko ima, pokazat ćemo i na domaćem primjeru. U Karakaju kod Zvornika živi 16-godišnji Đorđe Stevanović. Gluhonijem je od rođenja. Dobar je učenik, vedar i skroman, a posjeduje i veliki talenat za slikarstvo koji su roditelji prepoznali prije nekoliko godina. U osnovnoj školi kad su krenuli raditi grafičkom olovkom, on je već tu počeo da pokaziva interesovanje, da radi. Sitnije nako je za drugare nešto radi, od drugarice to. I ono što on izabere, tome se baš posveti i uradi. Najveći dio slobodnog vremena Đorđe provodi u društvu sa olovkom i hartijom, crtajući portrete. Talenat ovog mladog Zvorničanina izaziva divljenje kod onih koji posmatraju njegov rad. Nedavno se priključio slikarskoj radionici Paleta, u kojoj je dobio priliku da svoj talenat izbrusi, stekne nova znanja i vještine, nauči nešto novo o slikarstvu, ali i o životu. Na neki način ja sam bio zbunjen kako, vidio sam radove, radovi su fantastični, ali kako ostvariti kontakt između mene i njega. Biće da ljudi mogu da se sretnu u životu, kao što smo se ja i on sreli, ali da se prepoznaju kao što smo se ja i on prepoznali, to nisam vjerovao. Znači, došlo je do jako lijepe saradnje. Pa mi, kako smo primijetili, lijepo mu je, jednostavno voli to da radi, prihvatio je. Jedva čeka da ide. Prihvaćen je savršeno, sve funkcioniše kao što je bilo, nego ponekad čovjeka gane da ja ne idem na tu stranu i suviše u emociju, dok svira tu muzika, dok se mladi smiju, dok šta ja znam, on je u toj jednoj vječitoj tišini. Ja ne volim puno o tome da pričam, opet kažem, ali šta je bitno i šta je prevashodno, da on ima istančanu liniju, fantastičan osjećaj za crtež, valer, i taj naš kontakt je do sad briljantan. Veoma brzo, Đole je, kako ga drugovi zovu, postao miljenik polaznika slikarske radionice. Njegovi crteži ostavljaju bez daha, a njegova posvećenost i želja su impresivne. Tu smo da mu pomognemo, tu je nastavnik, tu smo mi, tu su svi ovdje u okruženju iz njegove grupe koji su uvijek spremni da mu pomognu. Kako i on njima, tako i on njemu. Portreti su ono što ga trenutno najviše zanima, a želja slikara, nastavnika, njegovog mentora Jove Lalića je da obogati njegov slikarski repertoar. To treba da savlada, a ne znam, nismo još na tom ispitu bili, i perspektive, osjećaj za materializaciju, sada da ja ne pričam vama o tome, i svašta nešto. Znači, to sa njim moramo polako i baš onako kao što smo i počeli. Umjetnost je nota koja povezuje i briše sve granice. Da život priča nevjerovatne priče potvrđuje i Đorđe Stevanović, čiji su radovi već privukli pažnju ljubitelja slikarstva iz cijelog svijeta.
da sam na svoj način priča o sebi Đorđe ne želi. U njegovo ime zato pričaju njegovi radovi.